قالي جامير نوروز سبيرو تمام. ایواره بخیر بینارین پیف تیوی و چارپل مدیا پشتی دمکی دریج جاره کیدن ام کیف خوشیا کو بوارانه دانه ام هفید کن که هون به پرس و تبنیه خواه جاره کی دولمندامه چه برنامه دولمندتر بکن پیشی دا او که کیمه هیا ویدیو کیمه هیا اما گداریا ویدیو بکن و هر وقت پاشه جی دی میوان ما و ماموستا عبدالباقی میوان ما بدن ناسین و پاشه می در بازی برنامه خوب بن که کرم کن ویدیو اوه مداینه خالد بلیم کمیوانه بلیم برز جان کرد سر چاوا هاتن ما مستعد باقی میوانه میدن قینه کاری وره نه ولا درباز بو درکت خویای اوی وره بله میوانه میدن جی دکتر مسرج جویه سیاست مدار او جی ناکیشکی اینترنت هی دی وره برنامه اما جان کرد جی او چما چو خدي يرو بروبلمه مامۆستا جان بکامێرا خۆ نەلیزێ باشتر بە ئەمە سوێتێتە بەرێ باشتر بوو ئەمە وا باشترە مامۆستا جان تەمام بەیانها باشترە دەست نەدێ ئەم دەوام تکرد مامۆستا ئەلباقی کێک عەبدولباق دەنگی مە نایە دەنگێ هەیە نظام چی مەسەلەی دەنگی تە تێژمە تێمە مامۆستا جان وا بەرگوێکی خۆراک ئەمە یەکسەر باخە بە تەلیفۆنێ بەلکی باشتر بە ئەڤە هەلدا وێ هەلدا باشترە وا دکتۆر سیراجی دەرباز بوو ئەس باوەرم دکتۆر سیراجی زێدە بکەن خوا دکتۆر سیراج تە بخێر هاتی ئێوارە بخێر بخێر دکتۆر بخێر سەر چاوەڕ هاتی كيف خوش بوم از بورم في بارهاني وسلافي من الحمل تماشفاني يقول مدنارن سلافي خوش واردشين ولا بتشكي مشكلات بروبلمك الانترنت عمد هي نظام مش بلاعين هاي بله ما قلت والله هون اسطنبول يقرك انترنت وباش به نوروز بكرم اخوش جان كنت رابيجا براوي اوكي كيش برغوي خو درخه كو بكار بوره وجه مشك نايم يعني وا يا وجه انترنت ماموستا انترنت تا ماموستا انترنت تا لاواز ضعيفه ونوروز اجاب بكار بناوي الدكتور جي باش بنفيسيني خدي بروبلما اري لا بروبلما مخابن مكارن ماموستا جان جارك دبي ماموستا جان دنگ تيدا دنگ هين ها
دەنگ هەیە باشی بۆتە نا دەنگ ناچێ ئەڤە دەرخە باێژە وا بەرگوێکی خۆ دەرخ بەرگوێکی خۆ دەرخ یەکسەر بە تەلیفۆنێر باخ باشترە باشە تەماشەبان هێژا ئێوار باش ئیشە دمێوانی مەی عزیز هەنن لەگەل منن دوی پرۆگرامی مەی ڕۆژەوا ڕۆژاوا یاگۆ چارپەل مەدیا و پەیف تیڤی پێشکەش دکە ئەز هێنێکی کورتە ژیانە هەردوو میێوانە بێژم ئەز هێویدارم مەسەلێ وای تەکنیکی چارەسەر ببن کار بن شەبەکێ خۆش بە هەورە لە دارخن بەێ تەماشەوان هێژا میێوانێ مەیە پێشی دکتۆر محەممەد سیراج جەوەیە خەلکی مەی قامشلۆیە پیشیشکە دکتۆرە پسپۆری نەخۆشیە ناوێدێ ئەو بخۆی ئانە لەستەمبۆلی ساڵە 2012 حتانە لەستەمبۆلی بجێ بوویە و کلینیکا خۆیان تایبەت کاری خۆی وەک تەختۆریە بەردەوام دکە هەروەکی دیژی مرۆڤەکی سیاسەتمەدارە و دوواری دیپلۆماتێژی گەلک تشت پێکانینن دیپلۆمەک یا شێوەرمەندیە دە پەیوەندیان دیپلۆماسی و قۆنسولیدە لە جنێفێ وەرگرتیە هەروەکی دیژی چالاکبانێکی سیاسیە مافێ هەرتەمژی دبەر مافێ ملەتێ کورد کارێ خۆ بەردەوام دکە ez bawerim Dr. Sîrac ana gerek derbas bi Dr. Sîrac ka Newrozxan wî derbas bikî baş bi gelekî Dr. Sîrac tu dengê me dike dengê we xweşik dikim anaka tamam menekî kurtejiyana te anî ziman ji bo temaşevanên hêja me got xelkê me yê Qamişloyê û textorê û li Stenbolê dimîne werwekî dijî dwarê دیپلۆماسیە دێ دیپلۆمەک ستندی دوارێ شێوەرمەندیە وێدێ و چالاکبانێکی سیاسیە بەر مافێ ملەتێ کورد خەباتە خۆیان بە ڕۆژانە بەردەوام دکە بە کورتی بوومە ez spasiyawa gelekî dikim cara yekemînê bê haziriyê ez dikim yanî rastî belê em jî kêfxweşin bi hebûna te û hebûna mamoste Can Kurd got em herdûka em her çar bi hev re em karibin şevekê xweş li darxin û berdewam bikin belê her bijî dengê te xweş e em hêvîdarin dengê mamoste Can Kurd jî xweş be wê çexê berdewam em ê karin baş berdewam bikin derbarî mamoste Can Kurd خەلکێ مەی عفرینەیە خەلکێ مەی ڕۆژاوای کوردستانی خەلکی عفرینەیە ئەوە ژمێژ ئەلمانیا دمینە نویسکارێکی ناودارە بەرهەمەوی بدەهێن پەرتووکە هەنن دووارێ هەلبەستێدە چیرۆکێدە فلکلۆرێدە دیرۆکێدە لیکۆلینێدە هەروەکی دیجە ئەندامێ مەیە ئەندامێ یەکیتیا گشتی ئانیسکار ڕۆژنامەوانی کورد لە سووریایە دووارێ سیاسی دی بەڕاستی ژمێژ بێ مامۆستا Can Kurd divê warî di xebatê dike xebata xweya siyasî dike û dike li kongerên netewî de bo mafê Kurd li wir hebûna wî heye wek me got mirovekî serbixwe ye û gelek gotarên xwe û nerînên xwe di medya Kurdî de û erebî di belav dike çi bi zimanê Kurdî û çi bi zimanê erebî ev jî derbarê mamoste Can Kurd bû mamoste Mîrza dikare programa xwe berdewam bike gelek spas mamoste em carek din ji herdû mêvanê xwe re dibêjin hûn bi xêr hatine û em derbasê xalê xwe dibin mijarê xwe dibin mijara me ewilê em dizanin ku di 14/6/1950 da bi serokatiya Doktor Nurettin Zaza bi çend rewşenbîr û welatparêzên Kurdistanê li perçe Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê cara ewilê Partiya Demokrata Kurdistan hate damezrandin piştî wî gelekî karê xwe kir û heta niha jî bûyî navî hêj Partiyê Kurdistanî heye lê em dixwazin li vir ewkê çarpel medya û peyv TV'ye de hinekî behsa wî partî bikin bernama wî bikin damezrînerên wî bikin û karê wî bikin û paşê jî em werin heta îro belê
میوان ما برز محمد سراج جوی جیکت جاردنش برنامه کد انا زانم که برز جان کردن گمه دبیسه یا نه که دکاره لسر جیانا یاج دمزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان لسوریه چه بیجه و پاشه جم در بازی آلیه دنبن بله جان کرد کرم که دنگی متی بله باش گلک سپاس بو و خواندنه سلاف گرم بو همی کادر دوا بو دوست و غار دوا و گودار دوا براستی آوا کرنا پارتی دموکراتی کردستان کو گلک دبیجن پارتی دموکرات کردستانی کردی من به خود سلیمانیه جه رحمتی حمید حجدر بنش دبارگاه حزب وی دارنشتی بین مگو ما مستناو پارتی چه بی وقته و آوا کریه گو الحزب الديمقراطي الكردي مگو باشه بلگه لجمن هيا تا و سكرتير گشتي پارتي دموکرات کردستان ایران و پشگیریک بو شورشا باشوری کردستانی پشگیری نویساندیه لبن ناوه تاعتي نویساندن الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا گمهاجتنا مگو ما مستل پیش اولت از جار گدید پرسن تا تجبیر کری لب قصدی تبید بیجه گو بلکی مبغلطی ولو ناوه خو کری به امین عام پارتی دموکراتی کردستانی حواله دول چاوه هفدن نرین یعنی وک مریکو شاش بنیانه او چاوه حمید حجدروش رحمه خوده لبه وید بیجه براستی به نام پارتی دموکراتی کردستانی سوریه هات آوا کرن و المالا افوکات رحمتی کدبن اشکنجه هات کشتن شوکت حنان حلب بی دمالا ویدا جوینا یکمین چه بی جوینا آوا کرن پارتیه وقتی مرا بخوینی و مانیفستوی که نویساندنه دست بکه مرا دبینه که اف کسی نویساندنه باش مسئله سیاسی فهم کرده گلکی باش فهم کرده بلکه مجه قیادی ما اینها چیتر فهم کرده روش و ده او تیده هنه ده شاقه کی کردستانی که ملت کرد لسوریه پارچه که جو کردستانه و شاقه کی سوری نتوی که لازمه تفگره کردی لگل تفگره دموکرات و نشتمان پرور لسوریه خبات خوبه که وزي بسركت ليه دجمني ويجي بروين دجمني بار ديمقراط كردستان سوريا براستي بروين قالك بي أذكارن بيجم بارتيا كومونيست صدا صدج بي بارتيا بعث للدج بي و بشيوية كي نجات برزجي للدج بي إخوان مسلمين يجي خو دوي دميدا هيج تفقرني النتوي ندفجران وان قلتن ما خليفك لازمه وامتك لازمه دروش كي ولودا كو سي طرف ولقل طرفكي اجانت كرد از نكارم بيجم فلان آغا لقلك آغا ما مع الأسف ديجي بارتيه بي لقلك جي لقل بين لجزيرة بخورتاني قلك آغا وكسن مالدار لقل بارتيه بي و او نابین سبب یان بین کوپیک پرک بوده کلکی خورد نابره پار دموکرات کردستانی سوریا و پارتی دموکرات کردستانی عراق یعنی خلق می جزیره بی سبب تیدا روشنبیر هبین تیدا نویسکار هبین در همین لهندک بون یعنی هندک بون دیسا جی دکارین باتشتا بکرن ده سروکاتی و پارتی دا ده سه کسی گلک جیر هبون مبسط من پار دموکرات کردستان سوریا دکتر نوردین زازا کو یاسای ناو نتوی خونده بو چاوی فکری بون لسویسرا دمکی ما بو فهم کری بو کو تفگرین سیاسی چاوتین آبا کرن و درست کرن برای وی رحمتی جی گلکی حکاریا وی تیده هبید مسئله دا پشتبانیا برای خو کری بو یه دی ما مستای مای هیجا
آپ می چاوی مبی آپ مبی هر تشتی مبی عثمان صبری از باور ناکم که کس کی کاری بی تفگر کی سیاسی ولو حکاری لی بکیش عثمان صبری بیتر عثمان صبری به فداکاری خو 12 جارا هات بن چاف کرن 52 جارا يمكن هات گرتن و نظام چند جارا جی هات نفی کرن جهری من کردی حتی جار کشاندن مدگاسکر و فداکاری عثمان صبری و آخازوی حمید بیجن داخاز لی احمد میخانی دوی آخاز دنو بهارو بچوبدان آخازوی سرکین سرخبونا کردستانی بی و لو ماجی وقت دبی رند چوالا دا ناین بشارتن نکاری الگل هواری خویدن کار بکی بمینه سبب چیه؟ وی تم دگو مسیر ما کردا لسوریه به مسیر می کردا لباکور گریدایه ایرو از دبیجم یعنی اگر ام به شیوه که استراتیجی تفگره کردی بنرن نوک نرینا تکتیکیه وقتی آنیه چون استراتیجی لجم من شخصی ایرو از بینم که هیجا عثمان بایدمر نزیکتر جمران اسعد شیبانی که وزیر خارجه سوریه کوبانیه نزیکتر جمردینه با او مردینه نزیکن جهبده با لی کوبانی و حمص یا شامه نه نزیکه هبه هین ام ورم بنرن ام دبینم لجزیره جی تدبینه ملت کرد پرانیا رحه وان کذب وان دل وان به باشور کردستان رای دنابران نصیبینه و قامش لیدا چایه تشتک تنه تهلکی که دجمن دناب وگرتیه گاوه ام استراتیجی مسئله بنرن امه ببینن که سیاست دنیای تبیدا سیاست واقعی هیا اوجی چیه لسر عرده چه هیا لسر عرده چه هیا اما لسر عرده تشتکی نابخ کردستان و ام پی باورن ام دخوازن ام تبخبات ویدبن ام گشت دخوازن هر یک بشیوه کی وکک مسعود بارزانی که وک مرجعیه که ما یگود دل هر کردکی دا دل هر کردکی دا کردستان هیا آخازا کردستان هیا لسر به پارتی من سوریه ولو دست پیکر مشیا لی بعض خورد بی بعد کانی بی پیش زورا کردا ببرا آجان پر بکنن تیبدان نفت افگرا کردی یعنی او تیکریا نبرا رجابا و باشور خواست ببره و بری یعنی نه بری یعنی آجان پر کرن دجمن پر کرن دناف کردا دا کوبین دجمن دجی آلا کردی دجی پیشمرگه دجی نظام چه دجی چه خواستن وی تشتی وی تیکلیه ببرن هم دنرن گله کوپری باش لسوریه و لعراقه لیدنا برا باشور کردستان و رجاب کردستان ده کوپریه که عجیب هیا ده حزه وقتی کمیون سر دارن تبدا ده حزه یعنی اش بنوا ده حزه او وقت اکلی مد نامبر باشور و رجاب ده از دبین سال بگوری از بس سال 1999 بداره ما کومک کردا مگو برام نکن تشتی بکن ام نوی پارتی بگورم نوی پارتی الحزب الديمقراطي الكردستاني خط سوريا نه پارتی دموکراتی کردی فی سوریا مرا ما کمیتی چیکر رحمتی فوزی اطروشی که انسانی که برزو بالا بیدنا پارت دموکرات کردستان در اروپا گوچه ما و گوتی اللجنه تحضیریه یعنی کمیتی آواکار گوه کمیتی آواکار راکن در که نوی پارتی کار بکن و از دبیجم و پارت دموکرات کردستانی باشور و پشگرتی آواکی المهم از ناخذم تکم و پلکی دریج بی ما پارتی اعلان کرد پارتی دموکراتی کردستانی سوریا هر باور بکن
برانو خوش کنو اوه که دجی مبین بری همی تشتی پارتیت کردا همی پارتی کردا به استثناء ما بیانک در خسته بی تیدا گوته بی برز جان کرد ام دبین هی ام نهات نوی ام دبیجن ها توزک باسا او که باشتر بکن پارتی دموکرات کردستان سوریه بکن او چه یعنی اوه سال 57 ام باسا وان بکن دمزری نروی کی بون چه خاصا کار کرن چه هاتا سریوان حتی ایرو تاثیراوی لسر تیکوشینا یا جی هشمندیا کردایتی لروجوای کردستان چه خاصا بود تاثیراوی چیه اگم بکارم باسا وانا بکن امی باشتر خدمت آوی بکن بله تمام بله از وی جمله خوب بیجم و از دیم سر وقت شتیت دو خوازه ما بیانک درخست به عربی تابی ما به عربی درخست جبرکو ما بو کردا و بو عربا دنیسان ما تیدا گوتیش شرط و مرجن بنزور کرنا سیاسی و جواکی لروجاوای کردستان هشتی گو گلک کارکرین ما خوندوان ما برابن بچن اروپا قیادی کی کردا جمرا ما شان ولدی قیادی کی کردا مروک شان جمع جو پارتیا یسار بی یعنی پارتیا صلاح بدرالدین بی گوت سلاف فلان سروکی جوار انا و دبیجی و جریمتی کی مزن کری به حق ملت کرد و ملت سوری لسوریه بنزور کرنا جواکی و سیاسی سر ملت کرد نوکون دبین نولویه گلکی جاره گلکی کیمه ام وگر وین نقطه نبریم ام وگر سر پارتی دموکرات پارتی دموکرات يعني كت واركي زحمت جرا قالكي زحمت قلت ام ببن يك بارتي بيت طرف بارتيا تشاب وبارتيا راست بارتيا تشاب كو صلاح بدر الدين بآليكاريا هيزن فلسطيني قلت ام پیشورونه بآليكاريا وان چند كتب لبنان سر كردا چاپ کرن و قالك شباب برن جنبه كاني بقالك شباب برن جبهة دوی وقتی دا لحلب خوندوان الانیورسیته و ثانویات حلب جوینک چه کرن دوی جوینه دا بریار خودان که یک بونا هر دو طرف این پارتی بخوازن جه سروکاتیت خود را به جوین لحلب چه کرن و مگیا پشت گرتی کرن برادر که جی ویرا دوگوتن چولبر نه چولبر عرف مدور حنان پرتوک که بی بکردی هیا سالی چونی بری وفات که در خسته بی ناغ پرتوک گووند تیدا لسر وی کوچبر دیروکی گلکی باش قصه کری چاوا خواستن تیکلی پارت دموکرات کردستان عراق جارک دی گشت بکن و فیده ببینن نصیحتی وان بگیرن یعنی گلک خباتن باش به کردی بحث ویکری نوی کتابا ویجی گووند المهم دوای جبینه دا نونری اگجیات البجارتن بچه گلالا جم سروک برزانی باوی که مسود رحمتی چون المهم پر عذاب جدیدن لو داری کاری بین دکتر محمود عثمان را به کک نیچیروان برزانی را بینن و در دو کلیه خوشی را خبر دان کو مشکلی ما اوه لسوریه مشکلی ما روجاوی کرسانی اوه اون چه دکارن آری کاری ما بکن پشتی کو وگرین قیاده که مرحلی جه پیدا ببون جبین اول حلبه چه بیه آل حلبه ها نه جزیره از بحث بکن جبین اول چه بیه لمالا ما بیل حلب لجا حارت جابریه و یا کمین انسان جهات مالا ما دو کس آنی یک اندامی که جواش خورتن خوینگرم بینو دخوازن یک بین چه بیه محامی صادق رحمتی صادق نجار رحمتی بود یک دیجی باوی جنگی بیون باوی جنگی جی لجزیره هنه که مکروه بیش حرکه کردی با لوان تشتک نزانی همه ما چند کسات زانی
کو باو جنگی انفورماسیون آگاهی لسر پارتی و لسر آجانت حکومت سوره لسر کسی جیر ده چیای کرمینج و حلب دا دکه راپور آن هنگ جیار دکن راپور جی من دابیه و دبر دچوی جم که نچیروان بارزانی باوی نچیروان بارزانی ادریس بارزانی عفوا مشاش ادریس بارزانی و ددایه اجاتم گرتن روادن روکو جبین مال ما چه بی رادی ازاتم گرتن مسئول منی حزبی جیب مرابی د پارتی دایانه او نکانی برابی از رویم اجمار رویم او گرتن و بردان بس اما از گرتم از چون پشتی سر و قرارش پارتی داد مرا گوهر خود تسلیم بکرد گو شفیق که شفیق هبی د قیاده دا مرکزی گوتیه بلا باوی داره هر خود تسلیم بکی دا ام بزانن که موقفی حکومتی جی قیاده مرحلی چیه ده جوینه دا جوینه مرکزی دا افگوتیه که صادق نجار رحمتی گوتیه که شفیق ور استه ام هرم خود تسلیم بکن ام قیادینه ام اکواره من بیاره قصه بکن اب انسانه اندام کی پارتیه لی نزانه حرفتشت کی نزانه ما چه مؤتمر کرنه ما چه بریار اما اگر بکار بهنه کی کرد بکی جبک و هوا زعف دريج دبه زعف دتاي دبه يعني زعف او کی دبه وقت ما زیده او نینه 25 26 دقیقه بوری هیچ ام لجیکینه وقت ما زیده تنها کرد ببری باشتر دبه تمام 2 دقیقه وقتی بده من یه خلاص دبه کرم اما بی یعنی ده حبسه داد او دا زنزانه چه بیارن آمریه یعنی استخبارات عزمانی دا تنه 2 کسی مده پرسی مثلا شیخ علی حواله مبیده کمیته دا شیخ علی فلان برپرسی مبیده پارتیه دا فلان ناوی یکیش من نپرسی ناوی یکیش مده پرسین چه تکلیته به باب جنگی راه چه تکلیته و صادق عبدالرحمن به باب جنگی راه اگر او تکلی اثبات به بال سرمه وقت نصیحتا دکتر درسمی رحمتی گفت هن خودخینن بویه که وی ضرر کی مزنجه در که بجوارا یعنی وی هم دار بکرم خودی هم خلاص کرن از خلاص کرم هم فلتین مسئوله بری مبردان یعنی روشات گوارتن پشتی وی مبالا خدای بریمن که پارتی ناخوازه یا هنگ سروکاتی پارتی دا ناخوازه پارتی گوارتنی که چه دوی خبات تم یک بمشه وک بری انا بیجم چیتر علا کل ازبر نبیجم چیتر گوتنا ما خلاص بی دو پیر و جمله بیجم دو پیر مگهداری یکک ابراهیم برو کر انترفیو القلبی هبی دو ولاتا ولات جی گلک جیر و پاک سر مثلا کردی دن سکنی و بأورا محمد إسماعيل نزانج محمد إسماعيل سكرتير بارتيه إبراهيم بروجي سروكاتيو أنجمنا أنكسيه وكيف دقة ساكرة دردو كله وان يكبو بروجي وان يكبو آخازي وان يكبو أمي ورنوي ما مست أمي ورنوي بوش النابن يك مشكلة هذا يعني مشكلة هذا ومالا وآفا بمدريش كر قالك تشتاني قالك در كابن سرماسي بله واستراتيجيا از دبيجم وك ما عثمان صبري ام فير كرنه كوبانيه ومردينه نزيكترن جي كوبانيه وشامه جزيره نزيكترن زاخو وجنسيبيني قالك ام استراتيجيا خا بور في حقيقته واقعي بمشينه گلک سپاس مامۆستا ئەم بێن با دکتۆر محمد سراج جەوێ کە ئەم دخوازم بزانن یاژی جارێکی din ئەم بەحس بکەن دەمەزرینەرن vî partî kî bûn çi qasa kar kirin
و هشمندیه که او پارتی دانیه سر قلقی حتی ایرو هاتیه و چه بو اگر بکار به دکتر هنک بحثایی بکرد دی باشتر بید کرم کی فرما دکتر مامۆستا براستی همه تشت زلال کرد يعني تشتك جمار نهشت ایرو ام جبیرهاتنا گو سالا شست و نها ج آماکرنا حزب ديمقراطي پارتیه کردستانی سوریا اف ایگو قیادیات وانا اف حزب وقتی گو چه بو چرده حزیران سال 1957 تنظیم یکی دعوة حق كردها ذكر و اساسي تد ايجو جلكي اساسي تد ابي عثمان صبري بو وحميد حجي درويش بو دكتور نور الدين زازع بو اوانا نهج كردياتيه وفكر فكر مصطفى برزاني خالد جو درخستن تشتن چه بون پارچه بون ولو فدا کرداتیه دوی تشتی دتنه بود گلکی گرک یکتیک هبه او یکتیا هانه گلک نهاد يعني قال دكن وبحث دكن وأبي كتيا هنيد هيلجو يك كارب ما في كردي بينه أما كان بدوري هف كفن كس قيمة نادم مرو وقتي جو مرو زعيم به بله جالك سباس از تنبا اگر قضية از بچن با ما مستعل باقي آره مام كلامكن بله ما مستعل باقی هستیم اینی پرس بود جناب تد کم چمکیم برسوا خواهد تام نگرد یا جد خوازم جبو بشتر هنکی اشکراتر شیروت باشتر به یک دمک که اف پارتی حتی دمزراندن شرط سیاست شرط کردستان شرط دنیای چاود دکیجا شرطی ده حتی دمزراندن دو چه قصب بردوام کرد و چه بو سبب که وانا جهت قطعاً چه بونه و نظام چه بونه فلان بیوان چه بونه و هشمندیه کل سر کرده هشتیه لروجوای کردستان تایبتی حتی ایرو چه تأثیری لسیاست روجوای کردستان کریه ایتا گلک پرس کرن پرسا که تینه بک داکر کارن ارتباطا بگمان دماغو پارتی ها دمزراندن 57 تایبتمندیه کویه بو پیشتی شر جهانی دوا گلک تشتین نزل البون سیاستان اب دولتی نزل البو روشا کردا نزل البو بگمان او هلوستا نتویل جمع واکسن اف پارتی دمزراندن هلوستا زنبو وديت روجك ولاتك نوتشي دبي تشما ولاتي ما تشينابه دبي ام دوزك ما في خبكن دقلقو يعني روشة ما روجافاي كردستاني بلكي كيم ام كسني هري كيم ترين دناف كرداده وما افدوس كرد ما افدوس كرد لي مخابنا ما نزاني يعني روشة باشوري كردستاني باكوري كردستاني روجلاتي كردستاني تشر روشي بو لي بل اوجي حريك جهه خود خباتك باش ذكرن لين فقرن روشا بارتي دماغو هات دمزراندن براستی گله کارمن جوی بلند هبون لی پاشر وگریان ریالیستی که دیتنگو او ارمانجو او بیجن داخوازنگو دکرن زیدی طاقتا وابو جبر او درفد دستی واد کل کی کم بو دوزا ما في خوی کردی کرن و براستی جوی دمید حتی ام بیجن 2011 جیش کارکی گلکی يعني وقت ام بیجن پارتی نه پارتی یک تنه بو تفکر سیاسی کردی لروجاوای کردستانی بحمی شاق و پاقی خود کارکی باش کرن ناسنامه ملت کرد پاراستن زمان کرد پاراستن براستیجی او رح نتوی
دناف خلکی کرد وجاندن يعني كاركي باشكرن دقل قلك اصلا جين قد ويدا ميدا هبون يعني اد ظانم هما ناف جيراني من ناف مال باتا من قالك انسان كتن زندان دي قالك انسان هاتا اشكنجا كرين بيشروجا وخرابو يعني جيانا واحد خرابو قالك ملت هاتن تشوساندن يعني اف حمي اصلا جيجي هبون لي بلي ديسا دوزك ناف ملتي كرد هبو او دوزا نتويبو دوزا كيغو كاريبو ما في كردا بدس خينن تشقاسي هندك بيجي لي كاريبو تشتكي بدس بخينن اف تشت نايش بيركرن وقالك انسان هيجاب راستيجي وقول بيجين ديروكا تفقرا سياسي كردي لروجاواي كردستاني ببينوسا كزيرين اني بس عند نافي خوي وكارو خباط اخوجي ام فقر ايرو چما بارتي اف قاسيلو شبرزب وبيغمان يعني بيشتي 2011 وشورشا سوري قالك مالي سياسي برين سياسي كان بيجن تشيبو وقال لك بارتي هاتن فقطان دن جبر حريق جبر جوندين خوي تايبت ديتن واجب بلكي هزر دكرن جوا هزر دكرن دقوتن بلكي دفيري يد باشرم كاربن تشتكي جبو كردا قزنج بكن دريا اوبوزيسيون سوري دي ازدما 2011 حتى 2024 ليه بمخابن يعني او شرب ذكرنا انجي شفكتنا تفقرا سياسي كردي بفي هجمارة مزنج بارتي هذا يعني او معنى سياسته جي قال لك برآبيتي كرن نعملتي كرده يعني قرك ايرو لقور هجمارة ما كردا يعني ايرو هم بيجن هجمارة ما كردا 4 مليون كردن لروجاواي كردستاني لي بلي وقتها نافي بارتيا بيجن هجمارة براسي قال لك مزن ايرو النرويج بحمي مزنبونا اخوا 5 مليون ونيف كسن نه بارتيه وهانن يعني ماكس نه بارتيه وهانن وحر نه بارتي جد برلماني دني يعني امكارن زيدي ولو تنن يعني باش يعني نه بارتيه ما هبانا ويش اخي يعني الرجاوي كردستاني بلكي كار باشتر بانا كار زلالتر بانا كار كاريبو نتشتك قزنجتر باش بكرنا دهندري رجاوي كردستان يرو يعني تشتن قلك مزنجتي خستن اشتفقرا سياسي كردي بحردو هيزن خوفا جنب بيجني رو انا كسين جمنان اجتماعي كردي انجي بيدي وهيزن بيف جريداي جي حردو كاتي خستن جو كاربن ببن يك هلوست وكاربن تشتكي باش يبو ملتي كرد قزنج بكن بيغمان استانغاي قالك هنن يعني استانغاي ايرو رو دناف همبري تفقرا سياسي كردي لروجاواي كردستاني ولقل حكومتها كاتيرو رول شامي قالك استانغاي هنن قالك انسان هاي جهبه وخباطه خو بكن بردوام بكن داكو استانغاي جي هيدي زلال ببن وما في كرد دسخين او استانغاي تشنن او نفسها شوفيني الجمع عربي سوري حتى ايرو او ملتي كرد نابين قضيات كرد كيشا كرد نابين اريد تشتن شي دبن ليبلي بكالجلمبري ملتي سورية عرب او رحي شوفيني جدما بعث وناصرية دي دهندري واده هاتي شاندن وحطانا خلاص نبونن يا دوا مثلا ريجيما كان بيجنا دا سلاداريا نويا كاتي يعني وقت دس بيكا جوهات حتى يرو تشنا دكه او ملتي الدورة خوا او بيكاتين سوري بر بشعب خنابين وقت دستورا يا كاتي نيفسان وقت حكومتها كاتي هات دامزراندن يعني شاورمندي بكسكي نكر يرو او عقليه فكريه كان بيجن هزري فكري الجنب ده سلاداريه ده براسي زحمت قالك يقوتوا بينه مثلا ديمقراطيتي وتكارن دولاتك يدوري ديمقراط اغابك جبره وش مندياوي اوليده قالك وباندورك مزن لسر هزري وامبيجن هيزن عسكريه يقول جموي هند واوجد هيله مطرسيه كي مزن بخلق ان الجنب كاتين سوري بقلمبري وجنب كرداب تايبتي مسألة عسكرية يرو مسألة عسكرية حتى يرو ديفيجن اگر هسه هيزن سوريا ديمقراط تيك ناف جيش سوريا جنبيجن يا قلمبري او جي اصطنجيه كوي قالك مزن هي وجيتي خصن يعني جواتي خصن جوتش جيشكي جبو جيشكي نتوي انا نتوي ببري نجتماني جبو همي سوريا بي افكرن ليه بلي ابجي مسألة ترسيك مزن هي يجبر قالك جروب هنن جدان جهب مسألة هزريده او بيمانه نابر هسه حكومتها كاتيدي تشيبويه قرك ما مستعمي ورنا اخوي خالي وخاله ما هي بيجو مان تمام تمام ميرزا بس زي قوتني بيجم يعني مسألة كردي ايرو تفقرا سياسي كردي دقلك موارد دبي مسألة قانوني ونرينا سياسي
بر بچع بستینن لهمبری وید سالاتداریا گویرول شامی بله ما مستکار بردوام بله گلکس پس بله اما وی خالی درباز بکن بچن خالا خواه ددیا بچن پارلمان سوریه و هبونا کردان ده پارلمانه ده تو چه معنی پیشی هم پارلمان سوریه دوید از میوان خواه بپرسم پارلمان سوریه چیه جبو کیه و چواکی ته هاتی آواکرین یا جی معنا او کیوی چواکیه سیستم های چواکیه و پاشه جی هم بزورنوه که کرد دویده کارن چی بکن معنا کرده چیه دویده اما ورنوه ما از پیشم جاره از برش دکتر سراج بپرسم پارلمان سوریه چواتی آواکرین سیستم های چواکیه و دوی سیستمی ده گلو رولا کردان دکاره چقا سابه و پروسنتا کرده چند دویده یعنی بیجن جبو قامیش تو چند پارلمان هاتیه تاین کرن جبو نظرم کوبانی چند هاتیه تاین کرن ور حاصل جبو همه هرما کردستانه چند پارلمان هاتیه تاین کرن و ده تأثیر اوان چه قاسا چواب پارلمان سوریه برلمان سوری تشکی که گلکی کفنه وقتی هینا وقتی فرانسا حاضر بو وقتی که فرانسا حاضر بو برلمان هبو دسته خلی خست درکت مقابل که درفتی بد ما مستجان بله من بچن جان کرد ما مستجان کرد حتی و برز دوکی جوی درکت دسته خالی دا سیستم درکت بیجم بعد ورم بعد پارلمان سوریه چیه؟ چوا هاتیه یعنی سیستم های چواکیه چوا هاتیه واکرن و دوی دا کرد بس ام بقرن تر مسألة برلمان سوري صورة معفو بكن تشكي بروبلمك في عيد انتميت مد هي برلمان يعني برلمان سوري برلمانات كان د محط د دورة خي عربي د دولات خد برلمان سوري هنا وقت فرنسا ذهبوا وكرد تيد حاضر بون يعني كرد تيد حاضر بون حتى صالح 1966 وقت جو رجيم بعث هات دورة برلمان كيم كرن بون تقريبا بشكلي يعني بو شكلي وبو سر محسوبياتها وكي بعثية وكي تقريرات نيبسينة وكي برادد وكي ذكر افتشتي هاني ولو تشيد بون ولو بردوام كر حطاني صالة 2011 ديسا مشكلة حرب سوري جو تشيبو حرب سوري تشيبو دورة برلمان قال كي داكت عهد حكومتها نهد رئيس احمد الشرع وجر بمجلس الشعب الانتقالي برلماني انتقالي تشكر جد صدو ده انسانا يعني كرن سي برشاك جي رئيس داتينه نافيوانا وبرشاك جي دو برشي ده حردو جرد بيت جن وك مؤسسات الهيئة الانتقالية يج انتخابات أردانينا بحرا كرداد ناف في برلمان ناف برلمان هذا حشت كسبون يعني حشت كستاني بون مد رأي مد صدو ده حشت قلكي هندكن و أفقاس تابع كرداب في د ثورة سوري د وقت بيجن شورشة سوري د ديتن حقي وانا نقف حقه يعني قال لك ندبر كرداتية تنت كرن دبر منطقة بخد كرن هجر تيروريست يابا نج كردابا يا ونج تضحيات جو كردا دانين تيروريست يابا قال لك جيا مع الأسف أمريكا هم ديسا خاباندن وك جاري بريقو مد خاباندن وك جياكي بو مصطفى برزاني خاباندن وإيرو أمجي كردات خابينه وتخوازمه بك دستك وجمرد بيجي وبري خوبون وشاري خود كر ما معاش داوا ما ولد كرجوا
أنا هكاشي تخوازي مجيكي برد إيراني مجيكي برد حزب الله مجيكي برد بجازي إقليم كردستان هيلين أف تشتهاني دوري ويناية يعني فدا سوري كعرب وكرد وحما أطياف سوري وحكومتها أنا ك دبي ندستكن ج أمريكا ندستكن ج أمريكا ونعم بكيف أمريكا بمشن ونعم كيف أمريكا وأمريكا محل بك وكردستان حل بك وبترولي بدأ حكوماتها افتشتي هاني يرك امشيار بن وهاي مجمعها به وام كيتشتي تجاري قبول لكن امشيار بن مع الاسف اسكارن تشكي نهج وربيجن قصورا موني عفو بكن يعني امريكا جصاله ضحزاره دي احداث ضحزاره وبرده احداث 11 ايلول دي 11 ايلول دي او قاعده باجاروي فجر عندن تجارتاوي خلاكر طياراوي بمليارات جيش كشاند وقوات اني هاسر افغانستان وشر افغانستان نكر تاليات هالي حكومه دا طالبان وسلاح جدوار هشت وش منطقه دركت منطقه دركت اما ام كرد جصاله ام بيجن جصاله نوطي وحطاني ايرو حطاني يك عسكركي امريكا لكردستان نهاتي كشتن لكردستان باشور نهاتي كشتن او بيجن كردستان عراقي يعني يك عسكركي وين نهاتي شما تخازي جو بروبلما ومشاكلها و كردستان يرشيكن سبب شيء سبب از اجوره آيات القرآن بيجم قصورة معفو بكن انك اتجاهات المديني هنن خد تعالى القرآن دبيجي سر فرعون دبيجي استخف قومه فأطاعوه يعني خياي تقاسي ظالم مروكين بكن وبيس بكن خياي امل برنقاهرن يعني اگر ام شعبي صور بيش وانا نكن ام حقيقة خويا ناس نكن ام جوار بيجنا ام بقى وناكن وما قوم ام بقى وناكن وظانبن وخسارتها دينن او يجيب خوي الماء قهداري بكن بك حقي وجهنا كما في وجهنا كاولونا هاي مجبين اختي قالك يا قالك سباس دكتور امي ورم با برز جان كورت زمان برسيج برز جان كورت بكم یک پارلمان سوریه جبو کرده تی چه معنی مسابقه و کرد دکارن لوی چه بکن برز دکتر گو هفته کسیوی ده احمد شرع تایید که 120 کسی دن دوینه 120 کسی دن دوی دا همی نه کرسی کرده هیه کرد دکارن لوی پارلمانی چه بکن اگر نه کرسی نه 20 کرسی به یا 30 کرسی به دکارن لوی چه بکن چه ماده بچینه و یا جی بچن یا جی نچن دکارن برسه بدی سانه برمن سال 1970 دا دیسا گنگشی که مزن هبی کو پارلمان که بجیرن لسوریه ام 4-5 کسی خوین گرم مثلا پارتی و نظام چی ام خوین گرم به هفر دشن فیلم لسر گیوار هم کرم ببینن ام راست یکی هاتن کادوری که کردن جو پارتی دموکرات کردی ناوی خو رحمتی حسن ایحوبی جود کار بو بی کادری که پارتی بشن مگو خاله حسن ام خوازم پرس کشته بکن گو چیه مگو چما تو خوناد پیش ام تا او بکن بدن وی پارلمانه تبه نونر ملتی افرین ملتی چیای کردا خو عفرین باجارکه لی چیای کردا هریمه گوت داری مبکن کرنو این تزانت سیاستی دا مگواره گو پارلمانه کی ضابطی کی بده استرکوار لنگی خلیخی خرابه که اوج مرناوی زنی اوه هلوست عثمان صبری رحمتی لپیش حاکم سکنی حاکم دیره گو تاگوتی کرده حقیقتنه لسوریه گواره از با دیس از دبیجم به
محاسب خورا ایکو دنفسینه قلمدار خورا گوت کاجی را بیجت چی کسه رابی گو به کردی بیشه به کردی قلمدار بوم آپه عثمان گوت از کردم آپه من از کردم و از نها محاسبم قلمدار حاکم محکمه تف بلند مسئولی گو نات نکردی گو چاو از نکردم گو تو کرد با تیب مرد قفص دابد نه تیب وربا اوه هلوسته از به کفالت هاتم بردان بره من اونا پرتشتن گرنگنه بچوکن لی پر گرنگنه از به کفالت هاتم این بردان محکمه داد تشتن بین در بین رابی از دی شاندم حبسه او جب کفالت در کتم ما شاندم حبسه لو داره هنه کرد هبین جنایت کربین جرمه نورمال کربین سری مدین او تو دی ساعتی سر چاوا دیگه تم هر وره ور ام چای کتاده ام چون جمعنا رو نشتن چای بدخل گو اودا و ای سیاسی ها حد کرد هاتو بین گرتن جایم اناسکم حتی نما خیر الدین مراد بو هبین هنک دن هبین به جماعت صلاح الدین رابین گو تجی سپی بیه اودا تجی سپی بیه گیچ بیه نظام چیه گو لازم هم تختی که پاک بدن ته مگو گرک اسپاس این چما بی تختی بوش نادن من تختی که بلند بده دوشکی اسفنج به کلیل کد رنگین خملان دی مگو این چما بی نادن من والله استاز گو امیر راهی خود دادنج بوت بو ما هاتی گرتن لی انوا تختی نکن بدن ته سبب چیه؟ گو انوا تختی آپو عثمان ما مستا بکرم اخو ام نچن چیروکا ام باسا پارلمان ما آخرم باسا پارلمان ایشه نها بکن کاج بو ما چد دینش بو ما چد با کرد بچنوی نچنوی تاثیر اولی سر دوزا کردی چیه باسا بکن نت برسی و پرسی مدو خواسته پرسی خود خواسته اشتر وقتی بیم هلوسته بود زانه بی هلوست لهمبر پارلمان چوانه مگو اف تخته هیجا باش پاک دی بدن من گو امیر راهی خو بدن تا بس با تختی امریکام تتن سبب چیه؟ گو با تخته آپی عثمانه اش کیف خوش بیم مگو الله آپی عثمان ازی ببینم مقابله ویرا شکل که آپی عثمان لکی گول ماله گو گوتی تختی مدسته ندن از دیسا بگرم تجمع فهم که بریم اوه هلوست لیمورن قیادات پشتی عثمان صبری چی کرن چون اینک جوان بین اندام پرلمانه مالا وان آوابه که وان چپ سرخست عثمان صبری لدج بی دوی پرلمان اعتراف ندکر وان چوپه اعتراف کرن چون بین نایبه ملت کرد پرلمان سوری دا دنیا جلدف و زرنه خستن گوتن کرد جی کتن پرلمانه باشه مرا جوان بپرسه اونا جین خوشن سرجیانه نه که هنی هنه دفتر خوی تاریخ دا مذکرات خو بیرانی خودو بنفسین که چه قزنج کرد بو ملت کرد صدام حسین جی پرلمان کل کردستان چی کرد و گلک کرد دا بی نایب پرلمانه چه قزنج کرد چه دست خستن اوه هلوست دوی درست بی دوی ام بیره بکن بری هر تشتکی نظام دوی انفورماسیونه زانه لحر وزارت که لحر دایره که مزن سوری شیخ که او شیخاجی دبی چیچانی به دبی بوزنی به دبی ازبکستان به دبی افغانستان به دبی مصر به نشرت سوری به عمری ویجی جه 18 سالیه ده حتانی 35 اکید 90 سال نادایه شیخ همی چونو هاتنی با وزارتنا و دایرنا کاری وان باری وان نامشه اگر شیخ ببینه شیخ نه ببینش بگمان مادام همی وزارت دولویه و پارلمان دا جورویه بریم و کسک ده پارلمان ده هده گوتناوی وکی یا همی اندام دی پارلمانی و بوی از بیجم حاجت گنگشه و نقاش ناکل سر پارلمان سوری پارلمان سوری وکا زمان بحث نکم نزیده باش هفته اندام سروک تعیین دکه لی اوی گاتنه دوی هاتنه هل بجارته جی اوانه جاتنه تعیین کرن
بله الگوندا گریانه ده کس هاتن گوندی کی فلان کسی نه بخوزن کی میره بلا دجدر کرده کی میره بلا دنگی خوراک از انسان نازانم لبه داره خو حاضر کربین بچن سوریه بری بچن سوریه بماکه اوی خو هندی خو چک کرده و مالپرد ما خو مستدنگی تبرین کرده شتر سرکو بگرن سوریه ما مستدنگی تنایا برچه خبر دوامك مامۆستا بله میرزا و دیاره من برز جان کورت ئاربووی ژیان اینترنت او جیکت سکنی ما مستعد باقی استیمه باته کەرم براستی پشتی او قصه شر تعدایی و نزان فلان و بیوان دنیا و اوک دانا احمد شرع جی نهار لگور خوال لگور وان پیمانا لگور وان اوکا شخوره پارلمان اکی چیکری او سیستم اک جی دانیه سیستم اویده هفته کس دبی بخواد تایم بکش بو پارلمان و کس اندن جی وقت برز جان کر جی بحث کر یکو دزورن دنا وکاده دبی اوا ببه نامزد هونه پشکریا ببکه اوا وره هل بجارتن ده پارلمان اکی وسادا کرد لحویا چنه و کرد دوی بچن وی پارلمانی یا نوی وی بچن پارلمانی جاره که پارلمان بخواه او که نه دموکراتیکه نه دو سیستم که دموکراسی ده اگر وسانه بده کرد بکاربن لوی بچن مافی خواه بپارزن یا جی او بکی یا جی اکو دوچن جی جبو برجواندی خواه و نظام چی خواه بچن او تشتکی دنه لیجبو دوزا کرد او پارلمان ده چه معنی او پارلمان چه قصد دموکراتیکه و او پارلمان دوی پارلمان ده ده کرد چه قصد بکاربن مافی خواه پارزن به تلیه که هجمارتینه 5 10 یا جی 15 کسی بله براستی gelekî giring e got em Kurd siyasetê baş fêm bikin û em qezenc bikin yani ji hemî derfetên gojmertên îştevgera siyasî Kurdî tên. Yani belê ez ê vegerîm kî paş 2011 bû Beşar li Esed şan dû tevgera siyasî Kurdî. Tevgera siyasî Kurdî ew bankirina Beşar li Esed serokê Sûriya wê caxê xweşik nexwend. Got xweşik bixwendana wê çaxê wê ew tevgera siyasî Kurdî bi partiyên xwe yê heyî wê ew şûna rêveberiya Xweser û şûna Hesedê bigirta. û heger ew di şûna wa de ba îro rewşa me wê ne ev rewşa got îro têde. Wê rewşek taybet ba wê rihê Kurdî xurtayîtir ba wê karî babasî tiştekî baş di va 12 sala gembêjin an jî 13 sala wê tiştekî baş qezenc bikirina ji bo Kurda. Yani hertim derfet henin ya di duwa wexta em xwe bêpar bikin yani belkî nerîna em dijî nerîna mamoste can be çima yani her tiştê goçê dibit siyasetê de qincê wê hen û xerabiyê wê hen wexta em qincê wê deyên berçavê xwe û xerabiyê deyên berçavê xwe nam li vir dibînin na qincî baştir in wek çawa îro Kurd ketin perleman hejmara wa çend bê ew ne derde ew derdib xwe gerek yek servey bişxule lê bele îro çend kes derbas bûnin ew karin helwesta xwe bidin xuya kirin helwesta xwe çawa mafê Kurd bê çespandin di hundirê yani di rêya perlemanê têke destûra Sûrî de li wê çaxê perlementerê Kurd di hundirê perlemana Sûrî de ew çendî xerab jî di hizrê xwe de xerab be ve got mamoste can got şêx mêx karin ew kurra wê jî bikin bes ew perlementerê Kurd got zîrek be wê behsa nasameya xwe bike wê behsa zimanê xwe bike wê behsa mafê xwe yê çandeyî bike wê behsa herêma xwe bike bê çawa ew karin rêveberiya wê herêma xwe bikin yani ew qewanînê ew qanûnê got derdikevin ji wê perlemanê derbarî siyaseta xwecihî ve got bên siyaseta xwecihî karin ew jî rolekê tê bilîzin nûna taybetmendiyek mehî li herêma Kurdistanê an jî li bajarên Kurdî li Sûriya em karibin bi wî rengî em karibin wê meselê derbas bikin. Dibe ma musta'd baqi li vir pirseke nan li vir pirseke yani 210 parlaman ter hene têda 10 kes
رادن دعوة دوزا خود كن دعوة خلقي خود كن زان تشد كن لوقت هاتا برياري او نكارن لوي برياري بگن بريار دمينا دوست كاسي دن او بريار بدن بجنا تمام معناه بوچه دانا بو گلکتشت ويچاخه وقتا ت برسا ما في خودك وك نتو وك بيكاتيك لسوري دهندري برلماني وبرانيا خلكي لدجي تيه ويچاخي او تفقرة سياسي جاج دربي برلماني دي تفقرة خوا بأحمد الشرع الديريكت بدد گفتگو کرن انه وايد برلماني دهون قبول ناكن يرو تسرو كيفي سورياي دفت ما بباريز ما في ما بباريزه ويش اخي وك بندن هنن جايب فقرات فوق الدستوريه يعني زيدي دستوره جو بيني ساندن دنيا برلماني او بندن هنن سروك كاروي دينا ويش اخي بري خدن سروك شما جبد هندري برلماني خلك لديجي مدركتن خلك نشوفيني عرب لديجي ما في مدركتن ويش اخي مبري خدن ستا دولتي جا ويش اخي ويچا پشتوانيا جي قال لك دولتها ويجمر به انما بنرن كرد دوزا ما في خكرن دهندري برلمان سوريا غيرو روهي لي بلي براني عربا و مثلا قبولنا كن ويش اخي زختي بشار انا بوري للشرع بكن كاربن بندك سر دستوري بو حقي ما في كردا برساكيدن ما مستا برساكيدن لغور بيكاتا نفوسا بيكاتا بله شرعيتها في برلماني تشيه انا بيجو انا عم ببين حتى شرعيتها برلمان انسان شرعيتها وين هنا لا باش تمام هي راسها خبرتها هي انه متخصص تشتي قنش بيجم وتشتي خراب بيجم باش اخي كاربن برهز انه قنجيل الكوي وخرابيل الكوي باش اخي كاربن زانبن انه باش كرتشون كتم برلماني انا باشو هذه دوا وقتها تي وك ندهن دري برلماني دبه بحثا هريمه تناك بحثا هريمه جزيره ناك وكوباني ناك وعفرين ناك بس وقتها برلمانتيري تاعي وهري مال وربن بحثا حميك درد وكل ازار قول وهريمه حرسي هريمه هنن بزمان بلافكرين وتشتكي العفرين واتشي دبه ابيرو رو ام دخازن بركي هريمه جزيره تشي بكن ام دخازن يرو زانينجها كي كوباني تشي بكن بيش اخي او دنگ ما تي يعني او دنگ ما تي هذه دوا مثلا ما يا كردا مثلا حتى ايرورو بتشعبكي عسكري امني ارامي لدنرد بيش اخي ملف ما يوقف فايل بس مثلا كردي لهندري سوريا وبيب ملفك سياسي وبيب فايلك سياسي جو فايل اخويا عسكري دركبه مثلا هسه وعسكره وبيدوا يا باكيوا بيبقى مسألة سياسية وشك مسألة سياسية دندري برلمان تمنا إنه أف بيكاتية كالسوري هنن خدي هريمن زماني واهي تشاندا واهي دبي بباراستن أدوا يعني وقت تهبونا تدهندري برلمان هبه تكارب بحث سياستها نجتماني جيبك تبي والله اف سياستها ايرو رو حكومه الدار دخل نتمامه نافنديه ام خوزن نافندي شي ببه داكو ابيك هاتين دهندري سوري ده ما في خبستين يعني حتى جو دنگك به ما مستعد ميرزا دهندري برلماني او دنگ تيبل افكرد او دنگ باندورا وهي اللي صار حمي برلمانتيرا چندي برلمانتير مجي وهاتب ششتم بشوف نيتي جي لبلي او دنگ وقتها هبه قال لك يجرنج قلت الوربه چندی ام پی نرازینه ام پی نباورم به مثلا دسرات الشرع ام نباورم بشرع ام نباورم بكسي جو شرعنين ام نباورم بحمي حكومتي ليبلي هبونا تدحمي تشتي جو تشيد بدهندري سوريا ده جرك كرت بيتهب مثلا نباشبونا وي وقو با مست جان كرد كرد وقت ساكيدنش بكم باشي جا برسفاوي بده ما مست ده او برلمان كرد بكار بن لوي بزمان خو يجب باوكي خو دوزا او كنا تويب كن ده برلمان يزم بدوا حتى بزماني عربي انا بيجو مان يعني او خو مثلا وقت دولتك وقت دولتك عربي حساب سوري ام بفي نفد ويش اخيت بزماني عربي بيجي باشتري قلت بزماني عربي بيجي توي دنجي خو بقينا جوه انساني عرب تتبيجي اف حقي ميد في ولاتي ده دكراوي اخافتني بك بيجي اف حقي ما بس كردستان بك او جربون قول جنب برلمانتيري مهبن وبراستي سياسه مدار بن وبراستي خدي هالوس بن بيجي اتشونا هذا ما زي بيجي ما يسلم جينكن يرو عند بينن يعني حكومتها شرع يعني لا واسترين حكومتك يرو لسوريا
قلت نكار بالهمبري وبسكن وتبيجي اف ما في من افا هاي ويش اخي تتني يعني لازم بيها تيع سياستي دي تني يعني از قمانم قرك يا حمي وقت ليلازانا شاول همبري ودركت وكل زنداني ده ليه بليرو نكار تتيخ زنداني ده شرع نكار تتيخ زنداني ده وقت تي كارب دهندري برلمان دوزا ما في خوينه توي بك از دوزا ما في خوينه توي لكم از ملتكم ادنا عرب از كردم ما زماني ما چاندا ما دفي هون في مساله چار سر بكن حتى حمي كسن شوفيني هاوير دورة بينام ندجي في مثلا بيش اخي وقم قوت مباري خبرن سياستها ناف دولتي ومدوبي دوزي الوابكن بيقو مان وقتا اجا مسألة شد بيجي يعني وقت ما مستجانجي قوت وقتا تتكب برلماني او ديالوغا نابرة تفقر سياسي كوري دسلاداريا كاتيل شامي لاواز دبه چما دفي دستسبيكي بري تتكب بالبرلمان دي تب حكومتها شرع رتروني تبي منها ما في من يكرد ابو هجرات مناقشه كند برلماني ونهت مناقشه كند برلماني دي ما في من بيم سوغر كرين يعني تكار بيجي وقت تيكف برلماني وتيكف دنگداني بيغمان ولا आवाज بلو براويتي بيبي دي ساعت بيجم حتى جو براويتي بدندي برلماني كما تدنگي خو گهان ملتي سوري بقلمبري وبيغمان حمل نشوفيني يعني امكانها بيجي 6-8% شوفيني بن ليبل هاga 10% نشوفيني بن او 10% جي تبالي خوكشان تبالي كيش اخويا انا تويكشان براسيجي يعني هبونا مد حمي محافله دولي محافله سوريا دي وهبن قالك باشا جبر وقتها تدهندري برلمان دي تحمي تشت اسرار دولتي تزانبه تكابتك بحمي جياده تبي اف وظيفه قول في هذه هي دبيكي كرجي هبه تبي دوزي بك يعني وش اخي تخرد به بس وقتها تدوري مساله شرع بخوت كرجي برجو ند نام مدنن از دستوري بخوب كيف اخبني بسينم از حكومتي كيف اخب بس وقتها نزيكي مبن وكاربن على كاربن مساله سوريا نشتماني از كاربون وتيخ محمد جهاد يعني اف مساله دبي كي بر بتشعب قال كي بيستندن جاري تفكر سياسي كردي وحميجي تيك يعني بر بتشعب وقتها ملتي كرد يعني انجي تفكر سياسي كردي بحردو هذا خوي يك هالوسبن وش اخي خورتربن وش اخي كاربن براسي رولك باش هندي البرلمان السوري بكن مثلا هجمارة وقم قوت يعني يرد بده كسن وقت الدكتور قو حشتنا ده كسن الشش كس الجزيرة إن شار السيج عفرين يجي كوبانية يعني ده كسن ديجا يعني باشتري جو سحب بن شان حبن ده كس كارن حر يجي جو حر كبالك يدوها بالا إيش برلمانتيرا بك هوالي خوا بك هوالي كيشة خويانا توي وشخي كاربن قالك تشتي خوجي درباسي دهندري برلماني ودرباسي جيانا نشتماني بك بلي ما مسلم راست يا جزيرة يا جعفرين راما كردنين شاوا هو برلمانتر كوتشونا بيجي جزيرة يا جعفرين حباكي ده حبيوانجي كردنين جبوي هجمرة بيا حشت وناه ده لا ما مستمر دفعم ولو زوزو خيانتي بكسي خونك يعني ما برساكي من دنا أوزع قرنينة ما مستمر أوزع قرنينة تمام انا قال لك مثلا قال لك جرينجي وقت ورياخ ملتي خبينه يعني هذا جنب فكر سياستها مالا برزانيه جنب بيجي انجي حكومتها هريمه كردستاني شندين ثاني بعسي وهوالي صدام حسين بول يرو دستي واغور غورن اهلا وسهلا خمناك وخرابيك بحق ملتي خكر لبيورن تيكبن حكومتي دي تيكبن وظيفه دي شغلي خبكن هم كردن وفقران كرديتها وش وقت انسان بناوي كردات شويه كتي برلمان دي وخرابيه بدجي ملتي كرد بك معناتها وش اخي كانوا وقول رسوابك لبلي بري قلت تشتكي نكر وتزيد ويجي والله تخاين وتشويش بو برجوندين خوي تايبتي شخصي وش اخي اجى امس دار ام وقت ملت سوزاري بكسي عام بله برسا كيدن براستي از نزانمش بويت برسن وقت كدوي برلمانتري لسوريا مجلس سوريا صندكي هيا كمر بخوا باش برلمانتر ام بجن هات البجارتن دچی مجلسه منای ترکیه دچلوی سند خود دست خود داتنه سر قرآن یا نظام چه سند خود و پاشش به پارلمانتر او سند لسوريا هي یا نه والله وقت برنسيبي احمد الشرع ذاتا دي بين برلمان دي بمجلس الشورى يعني وقت مسألة سعودية در مسألة او وقت مجلس الشورى بيقومان قرآن هي وسونجي هي يعني سندوي چیه والله نظام هين شيء نكرن اخر دبي سندوي جابه يعني او كي اجا سندوي باراستنا دولة سوريا به يكبونا دولة سوريا به وحمي دولة سوريا جي وقت عرب قبول بكن او چا پارلمانتري كرد معناوي چيت بلوي
لا بيجومان يعني مثلا سند خوارنه يعني اب عرب نابد حمي عرب يعني برانيا عربي جمع غمد زانن ودكتور سراج تن دروات كارن دروي درواجي سند بخونو بمثل درباس كان كار دكتور سراج اگه تشتيا كار بلاو بيج اوكي از درباز دبم ادرس ما بس خاطر بيشتغل الدكتور سراج خمنا كرنك بري محكي وفدك رئاسي الرئيس أحمد الشرع هات اسطنبولي خست هنك خندوان وعلى أساس زانية كرداب بين خاص كردابو تقريبا أم بيست كسبون أم لجمعيك هي جمعية نور أم لير ونشتن أو بري بخوايك جي مسعود بطالبو أو إيه عفريني بو بري وك مدير منطقة عفريني بو بري ويك جيجي محمد ولي بو هيئة العليا للانتخابات بو. المهم قال لك جماعة أشخاص هبون اشتغلين أبانا هاتن دنگه كردا بيدك تو بيجين ما خوشكاي بيجين من نكاري بو بچوانا قامش بو هاتن جمع گویا بو يكي جوانا قد گو يا أخي إما أم كرد قام تخازن كرد تذما ببن أم إيرو أمشي كاربن وك ما مصاب باقي قد قام كاربن دعوة ما في خبكن ما قو هنين بمر نكن ما كامل شلو دنجي خبجين وانا قو قركون بين بمر بكن ورن تيكفن أمن دي ورن تيكفن برلمان دي ورن تيكفن فلان ورن تيكفن أمن دنجي خبجين وانا قو قصد علامة وينا خرطة وقالك خرطة أم البروينا هندكن جالي ولوده مجرقو مقوتيش بروينا بنهندك أما سي تشتاشتا بخوازن وعلامة خرط ببه قوشي دكتور سراج مقو آية كي كاو كنجي قال وقت بيجن لاجئ سريكانية وغريسي بي اف ايصال حفت حش صالي وانا قو چونه رفيعنا جمالي خواب كسيجوا وبقراندني كزوا بوار شتغلي كزوا رولو كريه والله الجنب قدعني وعفرين يجيولو مقو اذا تشكي اساسي هون دعوة مقالة عرض غمر جيكر مقو ابغي قد ناوي وغمر دبجن ايقو اوانين وعرض كرداد ايوانا هنك جوانا وقت استاذ حسن جمر قو قال كي مني شارع قو ابعرض اجودي حتى انا قو صدمة رو عرض متني يهاتن دان هنك غريب هنقر بشريعته بكن هنقر بعدالته بكن افتشتي ولو حراجك ما ظنش حكومتك ارشادك مجير قيابو بنا حزب بيشي اسلامي وخرطبون كتنا في كرداد حزب الاخوان المسلمين بو حزب الاخوان المسلمين بو خلفيه درجه قريه شما درجه قريان ايش فرق اتجاهك عروبي ستاندرد نما قال رسول الله وقال خد تعالى خلق يرو قهداريا عدالتك عدالة جير بقدمي حقوق وينا بدي بنا رو تشبه مسلمان بو بدن دوتا ماركسي بو بدن دوتا اهم شيء هن عدالته بكن نبيشن والله مسلمان ولا اله الا الله ويخلف بدن دوما من كسناد دوا واز يجي از محسوب مسر دين دارا خدي از نادم دوا هون تشتي هون كعربن هون دبي حقوق خلقيه بجيبينن هون الانسان كرمانج بنا رنوك عرب بنا بحق فينا قوام عرب باوي تشبايا وحقي كرمانج بايا وتشبايا بل قال لك سباس ما قال لك كيف اوانات قال لك كيف اوانات وشاندن او تقرير راكرن وبشتي بشارو جا مناري دكتور مصطفى عبد دوست منه دكتور كي ازانم بلكي كرد وخبراوي د احزاب كرديتي هي وإيرو وكيله احمد الشرع المحافظه حسيت ممثله وينايه هات غيني عفرينه هات اسريكاني يجي جهود خكرن وانا فكرين وبشغل سر في مجالي ده بري انا كما موسى عبد الباقي قد وقت قد دوها بن شارها بن ششها بن والله وقتي يقول يجي زانا
وشجاع ومير وبحقاني والله وهذا مقابلي بيستعي أزنا به مقابلي صديق باشه گلک سپاس ما مستعال باقی تکستا خواند گلک پر سنه و گلک جی تبنی هنه بله بێگومان بس نەکی کۆمنتار بکەم یعنی گەلە خۆرت دەبێژن چما وندۆزا ئۆتۆنۆمی ناکەن دۆزا فدرالیە ناکەن فدرالیە یعنی بێگومان هەگەر بەریانە بگوتنە گوت هەگەم کورد سەر هەبانە و دەرفەتا زێرین دنا دەستێ ڕێبەبەریە خۆسەر و هەسەدێ ئیرۆ گەرەک ئۆتۆنۆمی ژمەر هەبانە ئەم وەک ملەتێک کورد ڕۆژاوای کوردستانی لێ مخابن ئەو دەرفەش دەست خۆبەردان يعني بدستي وابو نزامبوني بو باندورا دولتين زلهيز بو السروا نيكيتيا كردابو يعني قال لك شرط ومرج هبون يعني او مثلا ناف دستي خبردان ايرو حالي حاضر اف هي اف حكومتها كاتي هي دفي ام زيرك بن دبلوماسي بن ام سياستي فين بكن ام كاربن شدر فتا هبه ام قزنج بكن برنجكي زانه ويش وقتها ام خدوري تشتغل بكن ام بحميد تشتي محروم بن ايران نكارن دوزا فدراليه بكن جبر حكومه هدي بينا ازينا نافندي قبولنا ازينا نافندي بم نافنديس قبولناك دفيت اجا شاخ سياستي تهر مساله دريا برلمان تي في مساله بيجي دي مساله دوله زلهيدي جو باندورا اول سر شرع وحكومتها وهي يتكار بيجي بنوم تخوازن دولتك وهابكن جبر سياستها حتى امريكا دندري سوريده او دبيجن بلا حكومتك نافنديبه ويش اخيت تبيت قبول بك في مساله اجا شاخ هدي ايرو خرتنا كرد يعني نما مثلا كرد ايرو نما بترس وقت بري قلتنك دبي كردن دك زندان نما كارتك زندان يعني الشرع نما يكي كاري يكي كرتي زندان جبر بيجاز كردم انجي ما في مأذى ويتخذ بيجا ام بجا تربن ام خور تربن ام يك هالوس بن يك شاند بن ودنجي ما بقى شرعجي وبقى حميم ملتي سوري وبقى دولتين هاوير دورجي ودولتين اوروبيش بله هناك تماشافاني ما باست كنت بيجي چما باسا اوتونومي ناكن چما باسا فدرالیزم ناكن چما باسا مافی کردان ناكن چما پارلمانا کی کردستانی چه ناكن باسا وانت کن باور که اوا 5 سال ام لسروان شاشا هم پیف تیوی و چارپل مدیا ما گلک باسا وان کر هما بيجا هر برنامه دا او باسا مبو لی مخابن اف درف او که های بویرین های داوی و ساکریه که ایدی ما آشه وندا کریه ام شقشقی دلیزن ام هاتن اوی داره جبوی ویجی ام نها ایجا کتنا بیجن ده پارلمانه تا کمری تکاره چپ که جبوی نقاشت که جبو که نفسری مدا پرس چه ببین و برسوی ببین کمری تکاره لوی چپ که چهات کاره وی پارلمانه تکاره بگواره تکاره شخوره بخواه پرگاله که کمری بکار بر دوی دا ایش بکه جبوی ویجی ام بحثوان تشتات کن تماشاوانی ما بیناری ما حقا چونکی 5 سال ما بحثوان تشتات کر اما ایرو ایجا ماتنه بحثات تشتاکی گلکی کمت کن اواجی او پرس اساس پرسا سیاست مدار ما اوی دارینه او پارتی و رخستون و او که ما اوی دارینه و دخاله ما داویه داجیش خواه مثلا انتگراسیون و نظام چه هیه اما دوان دا جارك دن دوی خالد سروان تشتا بسكنن ويباخفن ل باور كان امجي وقت فكرن لمخابن ايرو درفت ادي وصابيه كان مجبورن فان تشتا جي باخفن كان بنرن تشاد و بفيجي اجت تشتغدن تنبا ام درباز خالد نبن ميرزا بس زي كومنتار كي سيرفي كك جان زيان زي بكم يعني قلت لك ما كرديه بيده كسي قدسي ندا قرده ب شير وات يقولون مشكلة يعني أو سياسة أيرو الهندري سوريا بقلمبري درباز به وبتايبت سر كردا يعني زيدي طاقتها تفجر سياسي كردية بيجومان يعني حرتنجي دبي الترناتيف هبن يعني إيرو الوقت كرد حردو هيزي حردمت بيجم أنجمان اجتماعي كردي وهبان بيدي جو يك هالوست بن كارم بيجن شرع إيرو أمش خورد هريمة خويا كرد باجارين كردي لهريمة أمي برلمانك تايبتش خور شي بكن وبعيني وقت جي أمي تيكن برلمانة تياد هندري شامل كارن وقت مسألة حكومتها كردستان باشور كارن في بكن وأنا جدر فتحي يعني كارن ديسا في بكن بيجن أمي كارن من وقت
ئەو دبێژن لێبەر ئەمە لێبەگەر ئەو لێبەگەر کار بە پەرلەمانێک تایبەت بە کوردابە ئیرۆ ملەتێک لەبەر جەمە هەیە لە هەندێ نەروێج جێربێژن سامەرە 5,000 کەسن پەرلەمانێک تایبەت بواب هەیە حکوومەت گوتی ئۆکێ پەرلەمانێکش خۆرچێ بکن و بدەعینی وەختێری گەلێک سامەراژی ئەو سامی دکەڤن پەرلەمانە نەرویجی وەک ئەندامێت پارتیا دتکەڤێنی گەرەکەم کورجی دەوێ منطقی بفکرن بێنەوەی نمونەیەن هەنن لە ئەوروپا هەمی هەنن یەک کارێ تنەتەوە خە بپارێزێ و عینی وەختێژی بەشێک ji vê niştimaniya gotê têdeyê nav welatê Sûriya de yani dikare her du mesela jî bigûncînî li gor jiyana gotê tê xwedî dibe li gor şert û merdê godora te dinin çendî zehmetin çendî astangin jî lêbê dikare vê meselê jî bide pêş gelek spas derbazê xala Sead bin rola Tom Barak ya nû li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê birastî roja ku Tom Barak bû berpirs li wî herêmî ew çax destpêka têkçûna ya jî têkbirina Aliyê Kurdistanî bû Aliyê Kurdistanî bû daxwazên Kurdistaniya bû wisa destpê kir dibe ku Amerîka bi Tom Barak wadnar gotin dibe ku siyaseta Amerîka be ya jî dibe ku çi qasa sûcê me Kurda têda heye dibe em lû alî jî binêrin ku Amerîka dibêje 14 sala hûn ji min re silahşorî dikin we rojekî ne behsa Kurdistanê nekiriye başa hûn îro dawa çi dikin şer xilas Daeş çû û silaha jê êdî xilas teslîmê hikûmeta Sûriye bike ve me hikûmetek çê kiriye jî ji xwe re mafê xwe jî dawê de parêzin Amerîka jî wisa dibêje lê dîsa jî rola Tom Barak mesela îro nekodê dî li Rojavayê Kurdistanê va wî şandin Başûrê Kurdistanê jî wî şandin Iraqê jî niyeta wan heye li wê jî hinekî tişta biguherin ya jî pêkbînin destpêkiriye jî teze do bi îdareya Herêma Kurdistanê re bi serokê Herêma Kurdistanê Rêzdan Nêçîrvan Barzanî re piştî wî serokê hikûmeta Kurdistanê re werhesil û bi ewkê Iraqê re û her wiha Gazî Mezlûm Ebdî jî kirin di civînekî de jî Mezlûm Ebdî jî li wê rûniştî bû piştî Mezlûm Ebdî û Nêçîrvan Barzanî jî civînekî çê kirin ez bawer dikim yani duê de gelek tişt têne gotin têne kirin têne ew kirin îca Tom Barak bi serê xwe vana dike ez bawer nakim ava siyaseta Amerîkaya û ne Amerîka tenê dinya nû teva ye yani Yekîtiya Ewropa Fransaya û nizanim çi û filan bêvan hinek tişta dibêjin heta ne tiştê ku Fransa ji bo Rojavayê Kurdistanê got yek tiştekî bi cî nehat Xwedê giravê piştgirî dikir dikarbû lengê xwe danî erdê got em qebûl nakin eger Kurd bi xwe van tiştana qebûl nekirana de kes nikarbûye qebûl bikire ez ê bêlim ji we re ka rola Tom Barak ji îro pêda li Rojavayê Kurdistanê çi ye ama yekser birêz Can Kurd ava demekî xeber nedaye em mafê bidineyî paşê derbas mala te ava be tizanê dibe rast lê newilûye yani mesela perlemanê em jê rind we Kurtî em jê xilas bûn li ew perleman bi destê Tirka Tom Barak û hinek Îxwan Muslimîn ve perlemana hatî ava kirin yani tiştkî te bibe peyva demokratî tê tune ne ciyekî de peyva demokratiye tê ne tê ser ziman keke Ebdilbaqî dixwaze wek li Norwêc ya li Swêd ya nizam li ku derê eqeliyatê ku em bibin li Swîsra ew Romanya 1% heye 1 sent heye dîsa mafê wan tev hatî parastin tiştkî wilûne hinek cumhuriyatin li Qefqasya hene wek mentika çiyaya Kurda û Efrînê yani biçûk wek mesela Yugoslavya Montenegro çiyaya reş çî xwe heye bîne dewlet hezbê me tim dibêjin wext nehatiye
اگر ام بخوازن تشتکی ولو بلند بخوازن اما قر بکن گوتنه ولو يعني والا تنكرن محاولة كرن ما قر بکن كوبانيا دا وقت ستالينغراد الدفاعي خو كرن ثاني ملتي كرد نه ملت کی به تضحیه و به داره مع الاسف نه دخوازن پارلمانی کی کو شیخک لدر وی پارلمانی رنشتی یا سفیری ترکا د اوتیلی که دا لشامه قرارک لسوری بی امزه ونا یا بو اره کرنه وان نامش او شیخ جی اخوان مسلمینه و قنصله ترکا لشامه جی ذات سفیری ترکاه بی وانا تشتک نامشه اما دوی زلال بیانه دوا شرط و شروط نداد تکاره به تشکی دست خوب بیگه دویت باراک مجی باراک بگواره ده هندر ریپوبلیکانا ده کومکانه کومکک وقت ترامپ میزاجیه هر دو را تشکی ده بیجن نه تنی هم بر کردال هم بر غزه هم بر لبنان هم بر سوریه در لجهاتك جهاي دناف جمهورية دا ودناف ديمقراطة دا گلکی پشتوانن بو مسئله کردی بو چاره سرکرنا کشه کردی گلکانه یک جه وی کندی که تهدید دان اردوغان بالذات و یک جه هم دبینن اوی که نبنا گریم چی اوی که زیده بحثا کرده که و به اردوغان به اور گوت به ترامپ را گوت تشاش کرد که وقتی تا لشکری امریکی کشاندیه و تا ریدای ترکیه تیکهون سه هریمین کردی یعنی چه ناف بلکیم که لینسی گراهام لینسی گراهام او جی جماعت کوی های یعنی جماعت کی پشتبان بو کرده کرد شاید کارن فیهی ببین چه مسئله پارلمانه یا مسئله تکلیل گل حکومتی یا مثلا پارلمان که خوب خود درست بکن اگر بخول هفدر رویدن جاری که وک انسانه یعنی وک حزبی گل هفدر رویدن نه وک انسانه بری گشی برا هم کردنه امکانه چه بکن به هفدر مینیموم تشتی تب هندک امکارم بکن ام سروی بین جمع هفده بریارین کو بری لحولره لدهوکه پشه لقامش لی پشه نظام بدزی لکدره تشتی چه بینه بر هواتن چه بینه تشتی پر باشه اوه کو کک او دچه نبوی مظلوم عبدی چه دچه هولره گاوه کی گلک باشه لی عجب بسری خود چی لی هنک ویرد بین هر ولو وی بکو وی قبیل مکو وی در بکن یعنی دوی واتشتنا زلال بکن سر هفده بلا هیئتك چه ببه جه کسین سر بخو جه در وی ولات و هندر ولات کسین مجیبن وک و برادرت ما دوی مال پره دا انسانی ودو گلکن دکتور مایکو بری مقصه کریه گلک کس لأوروپا هنه دلیوان بملتی خوره جوانا کمیتی که چه بکن لگل هندر ولید تشتکی آوا بکن بگین درجه نه پارلمان بجنابه وی بلا بر هواتنا کردی وی بلا ام ببین مرجعیا کردی وی تشتک هبه که بیوا کردی تدا ببه یک وی وقتی همه کاربن لگل پارلمان عرب آجی لگل خوشی لگل پرچین دی کردستان جی بس تشتکی هم جبیر نکن برادرم دم پارتی که دسه جارا ناوی خوگارتیه جارنا نزکه هشته کسی خستی پارلمان ترکا چه بسر خستی تاني وا پیوت کردی کردن پیش پارلمان بکردی تاني او ما بر پرسیوانی مزد حبسا دانن تشتک بسر نخستن تشتک یعنی بلا مرا پر هیویه ده پارلمان شامه ده نبینی بخو اصلا ابنا به دموکراتیتی باور ناکن و جارا بیستیه که بحثا پیوا دموکراتی سرزمان شیبانی یا سرزمان ادن هاتی گوتن ما ساعتو خوش ساعتو بله گل اسپاس بما با دکتر برای دکتر جنابت چت بشه با رولا توم باراق انها لسوریه و لروجاوای کردستان جبر کنها پرگالی زیاده تر بیه رولا کی دنه دانه
نهاية دي العراق ولا باشوري كردستان يجي خد يرولا بلكي هي سبدس بقى كي بابا جاب شيء إيراني يعني توي معناه للناب حمي داگر كرين كردستاني وكردستان جي دورتي دا دخوازه وانا الهف بينه يعني دخوازه تشبكه تشرولاوي هي مرة شو حساب كجبر روجافاي كردستاني حكيتهم باراك توم باراك جحر سياسة مدار حكومة ترامب حكومة أمريكي حريقو بهوريا ترامب تي و ايغو تشت دستي ويداني توم باراك اف توم باراك جي اوي و ترامب تشتنج هفهم كرنا تشش هدو فهم كرنا اوانا بخوا نب يعني نب انه حقوق كردا يا فدراليات يا اداره ذاتي افتنيه كرد حالاك قصد پیدا حالاك بود وقت داعش هات شغلي خو مشاندن بري وانا دان وانا و جوهرني جا شغلي ما بوانا ما تكفن ناف حكومة سوري دي زماني وبرا هبل اما تي ادارات سياسيه تشتولو تنيه اما از بخوا از توم باراك شلو فهم دكم از وقت از شخوا از بيجي توم باراك لوبي كيوي هي لوبي وينا ويتوجهين لوبي وينا كي لوبي وينا جأهل جينه جأهل كردستان عراقينه وجأهل كردستان سورينه وينا توجيهات كان ريبيشت كان دجاء كرد ترى كرد بحوري بواناي كردا ام كشتنه ام مش اشكال بيجن ام بيجن اف سوريين اف سريانين اف ارمنيين ام تشكي فكري بيجن مع الاسف از ناخذ والله از باتشتي ولو قال بكم لكن لوبيوي هي ريا منطقه خشك ناس دك وخشك دخوازه كردا كيم بك ودخوازه وانا بيج بهون اي برانه وهن تشتكن يعني في تشتي في تعفي المدناره وجي بي كردستان عراقي جي خرابك برا هم خنج خوش زامدن توم باراك هاتيش خراكرن يره هاتي كردار بيجا حمد شي تسليم دولتها بكن و تسليم سوري بكن ما في حقوق وادارات ذاتيه وفدراليات وابتشتي هاني تنيه اف صورت رئيس توم باراك اذا صورت وينا اذا هذيك ما هي وابتشتي هاني يعني بير نرنسري وابجي نرنسري تبي اموك سيداي وقت مدام مصطفى ومسعود كاك مسعود برزاني برئيس از سلاح خنادم وتشتشتي تخسيرنك بخدا وقت قلت تشتش ما به تخسيرنك ام يقولوا جير بيرجن تشتري ام سلاح خداينن ام تشكي خداينن ام تسليمي وينا بكن هوا ايراني يرو خو تسليمي وينا نكر او قاس كشتن او قاس بهدل عندن وتالي شروط وقفا عنجي يعني شعوب ام كرد نهندكن وقت ام كرد ام برخه بدن نتهم باراك ونبابتهم باراك نكاره ما في موضوع بك ونكاره او تشتكي ويني مظن هي وقلكي تشاشه او دخوازه احمد الشرع افيغو دخوازه وينا توجه بك شركي السنه الشيعيه تشيك كرداشي بك اغري وينا و مقابل او يعني بيتشتك بيك حقوق يبدما خوازه بيجي كرد ولا فهم كري كرد هو بن حشي حاضره اف برانه امي وانا بدن الشيعي عراقي جي وامي وانا بدن عربي ديري زوري جي وامي شغلي خبوانار بقى دين مبدا عشوار قدان ايدو جي امي ايرو جي فاتشتي خبوار بقى دين امي تشتي خبوار بقى دين وتاليات هذه جي ام تشكي جي نادن وانا بلد يعني لوبيوي هي ما مستلسل بين نقطه بركز لوبيوينا هي هنك ويناش منطقه فهم ديك ويدوجين بله قال لك سباس ما مستعد باقي تشد بيجي يعني توم باراك تشتكي خاص للرجاوي كردستان بجي هاتن يانا
اگر بچی هاتنه ادی شوی لوی چمایت خوازت ساغلام که یا جی خوازت تشتکدم بگو هر یا جی و نهوا بری خدا وی امریکا وی شانده باشوری کردستان و عراق و جوی هدی وی بشینه بر به ایران و کام چه جنابت چه بیشه بله ابخوا يعني بوينو نري اگام بيجن دفاعي سوري وعراقي وحتى تركي يجي يعني تركي يجي حرسي دولة يعني وقو هذا الدكتور جيغوت وجان جيغوت يعني هريما كردستاني امكارم بيجن دوي هريما كردستاني سياستك دمشق دكتور تشتكي سراج دكتور سراج تشتكي باكيج قلت مثلا لوبيا باراك قام فقرن هبونا باراك كيف باراك يكي في اللية يعني مسيحية لبنانية بيقومان أو مسيحية لناف مدى بعضنا غزوية بيجم لناف مدى أو في اللية لناف مدى كينا كواي دي جوار دي جي كرداهية أو تجاري ناخوازن كرد ببن خدي استاتوسك خدي ببن دولتك أو رولا وهي باندورا وهي لسر توم بارك ليه بلي إيرورو توم بارك إيرورو توم بارك هاتيه هرمي بناوي أمريكا بناوي نونري ترامب نونري أمريكا أنجي ترامب لهرمي ويش أخي تشتكي ديه أو تشندي باندورا كسن هاوير دوري يولوبي حتى باندورا تركي قالك ليه هي باندورا أردوغان ليه هي إنه سياستها وي دبي كرد لوي هرمي نبن خدي تشتك دولتك استاتوسك حتى بيجن دستي أردوغان تذهبوا جو ترامب بشتوانيا كرد روشلاتك يعني افتش قالك تيقوت اللي بلي تشتي ايرو تشيبون دبا حر سي چار روجه داويده تشتكي بالكي تشيبو چما او تشيبو بقومانا من يعني سياسة مكة الهريمي هات روخاندن چاوا هات روخاندن ايرو جشرع خوصن قد ديجي حزب الله دركه في شرع قد نكارم شرع حزب الله بكم بآوانات كرن يرو حتى شر ويد هندري وقو هبال سراج قد لإيراني بسر نكد قالكي او چندي خود ك وقو بيلهنك ترامب لبلي تشتوي يسركب نشون سري يعني نكاري بو بكيماني ريجيما إيراني بروخينه او تخوازن كردا يرو بيجن يعني حتى مثلا او ناكوكي ادنا برا تركيا واسرائيل او جوار قالكي دردكي مزنه انه چما يعني او ناكوكي هي دبي او ناكوكي تنبه او دخوازن باراكي رو بيجن من افخديه في هريمه كردن كرد كارن رولكي مزن بليزن كرد كارن ببن خدي استاتوسك وشرع دو ترسين وتركيا دو ترسين دريا كرداده چما جوينا داوي چيبو جوينا داوي لهوليري چيبو قال خال براسي راغاندنا كردي كان زمان قوتي دبي يعني مظلوم عبد خوستيه حوالی پککی دوی سوری درکبن دوی تو دست خودین سر به مسئله دست خودین سر پوچت تا دهندره ناف دست پککی ده دهندره سوری ده او پره گود ناف دست واله دوی جواب سینه واکسا درخه ایرو رو دوی حسده بب بشک جيش سوري بب آلی کار يعني او انتراكسون يعني درباسبونا اگم بیجن هسده بو لشکری انتگراسیون ها دبی هر سری امریکا گوتیه امی ویچخی کردا بپاريزن هريما بپاريزن مافیا بپاريزن مثلا زمان مثلا چاندی يعني مافیا چاندی گلکه بپاريزن حتى او بحثا بترولي هاتي کرن بترول الهريمه وتيو بترول الهريمه وشركه ورن ودرخن وبشك بقى حكومتها ده صلاه وحتى بيجن 10% جوا بري بترولي والهريمه كردستاني ان روجاواي كردستاني بخرج كرن يعني اف مساله وقتها تي جوتن يعني سيجنال كده دين شرع انه من التخوغل كي بلفين اموا كردادي صبرد انت وخرد بكن وببن خودي ستاتوسك سر حساب سوري وسر حساب دولتها ود سلاداريتها هل وكيل يجي سيجنال كده دين تركيا دبي اجت قال كي زوري لاسرائيل بك امكارن دي سكردا خرد بكن دوي هريمه دو بك خودي ستاتوسك قمانا من دو وقت خندنك السياسة افتكرن ليه بالي كرد بيش ياربن قالكي بيش اخي كرد ياربن اوكي امكارن في سياسة امريكا ببنجي
لیبل گرک گارانتورک هبه گرک گارانتی هبه پیشروجه ده براستی تیم کرده حتی داوی بپاريزه تم داوی حتی داوی تحریم ما بکه حریم که کردی مافهمی چارنوسی و چخه به دست بکرن یعنی گرک کرد گلکی زیرک بن دوی مسئله دوی لیستکه ده لیستک امریکا الحریمه پشتی رو خاندن هاوی ده گلک جیاده و گلک ناکوکی دوی حریمه دهنن کرد و ببین پلک گلکی خورد هگه کاریبن و سیاست خوشک بلیزه بله بله گلک سپاس گلک تشتنه مرد کارل سر باخ فعل بس شیروانه لی از بجم اف مجارجی بسه وقت مجی و 20 دقیقه ممایت گلو ترنا که انزانم لی مثلا انتگراسیون هسته دک و دست بکریه و البته تأثیراوی مزن لسر پیش روجاوای کردستانی هیا ام بجن نزدیکی سال و نیوه کی زیده تره که پارادیگما عبدالله جلان کد بجن لترکیه دست بکر جوی روژی وردا لروجاوای کردستانی جی همه حول اداره و انتگراسیون و بریوچون و نظام همه سیاست پیاده ویا گوهرد هرچند بار دمها گلان نیسانه دا لقامیش تو جبینه کی چه بود نو هسته ده او انا کسی ده که گلک تشتال هف کربون دبنی دا راستات لوی جبینه کی چه بود و هاتن قبول کرن و هاتن قبول کرن لی دبنی دا هسته ده یعنی پیاده او سیاستا که براستی نابین ترکیه و عبدالله اوجلان دا که درکت بوله صد خواستن لروجاوای کردستانی بکار بینن پیک بینن و ام دبینن ایرو عینا وی سیاستی روجاوای کردستانیه که چی خاصا 12 سال 13 سال مکتب خوری به کردی بو به مفردات کی کردی بو اوانا تف جورتی رابون همین نوین کردی جورتی رابون و عسکریا که ما باست کرد که گوتن جو کردا پیکاتیه 100,000 120,000 17,000 اما همی پوچ درکت 6-7,000 این ها چونت کتنا عسکریا سوریه دوی دا کار بکن و هر واحد ویژن امبراتیا گلاهیجی دی پاريزن و اما وی انتگراسیونی جی یعنی بمعنى نهیشتنا کردا اما بردوام بکن سباروش چد به از جواب بپرسم اما شروفا ما قصة بسه یعنی تعریفا ما قصة بسه از اما بچم با جاندوز لدوید و هنکی وقتی ما به اوک به 5 دقیقه هر یکش ما باخته باشت به کرن که برای جان کرد و جان کرد جکت تأول گود جان دوست نه جان کرد متوجه کرد بله خم ناکی زنه بريمن ام كانن چه بکن يعني ام کرد لأوروبا چه قاسا خاندوان دکتور افوکات نظام چی او مافناس او کد پارلمان اروپا دانه درا دانه افی آکو خود بینه برپرسد بر ملت خدا ام دکارن چه بکن وقتی که ام کاربن لأوروپا امکانات ما جه اندر ولید چیترنه 100 روشا کک عبدالباقی 100 جا محمد اسماعیل خوشتره باشتره مشکلی وی کمترن اوه کل اروپا ام دکارن چه بکن نه تنه ام قصه بکن بین جوینا بفدرا چاو لچاوا کون و پشتی ویبسایت کفده ناس نکن اوه بری اید دیه روش لسوره نوکن تصور دکن بری من بلکه برادرت ما باکوری کردستانی بشیوهی که دن لیدن رغن روش لسوره آبوری سیاسی امنی عسکری تک چوه او هزین گردای ابو عمشه و نظام که او نا یکی سلاحی خو ندای شرع نه یکی وان سلاحی خو پاراستنه لبر بحره کوچاوه ترکال سرن دخوازه و منطقه جواک اسکندرون بسر خوب ببه لو داره ازبک و ازبک نه اوی سلاحی خو ندن دبه هم سلاحی خو تسلیم ناکن
ام هاتن جهادی ام بکن ام نه هاتن دولت کی بو عرب سوریه بپارزن اوه کو اصلی خو فرانسینه یا برای فرانسا مزن بینه هاتن سوریه او ناجی سلاح خود تسلیم ناکن درزی سلاح خود تسلیم ناکن و ناو علویه داجی گروپ نا پیدا دبن کو ام خواب بپارزن خو پاراستن جیتانه به سلاح و بچک و دبانه دبه او روشا سوریه آبوری نه تنه تک چوه بجاره که تک چوه حکمت نکاره معاش خلقه بده اف روشا سوریه یعنی دوی انوی روشه بنه لیکی ده پاش و مسئله تبی داره و دی ساجد بیجن هیزن در وای اراده ملت سورینه و خود زاننج کینه ابنا يعني يك دولتين عرب الخليج تبين دول الخليج بباريخو إنسان ذكرن باريخو حزب ذكرن باريخو سروك ذكرن أفنا يك يد دي تركيا كوتشابه ويد باكور سوريا ندبيجي أبا أصلا تركيا أبا سوريا هندزانن كو أوك تشيكرنا يعني مدخل بعربي تبين مدخل در بازگاه يا تشتكي ولو لبركلا نبي هوري تشيكرنا لجور بتركي 4-5 حرف نویساندنه ده دست پیک دهاتیه تی جی برادر می باکوری دزانه تی جی چیه کمارا ترکیه یعنی آها تدی یعنی نه همی که هاتی خورتاش خارا نویساندی یا قصده مسده نویساندیه رسمی فرمی هاتی نویساندن به دست يعني كاركرين سوري حكمته تيجي يعني اف كلا تابع تركيا لهمبر جندي بلاليكو كبانيا مش بلاليكو جمرة فيديوهاتنا ما مستجان كنت بكرم اخو هنا كي بك وقت ما كل تجبوية زيد مداخلة هنا كمان تمام خلاص قلت لهم يعني روشات سوري تيك شوية روشات سوري آبوري تيك شوية دست خلقی تعداد ناف دولت دانه اساسیه ملت نزانه چه ملت نانه خود گره بس نانه خود گره دوی روشه دا پارلمان و باراک و نظام چی کسی بکن تشتی بکن تانه خود تعالی در یکی وکی وان فکر نجوی تنگی خلاص باشه گلکی سپاس برز دکتر سراج كذا دكتور سراج دعاك يجمر بك بلكي خديه فرجي بك دعاك بك ودعا برا الجي خو بكرام اخوت جمر باسا انتجراسيون اكو ابا دمك يدس بيكريه ابقى صاتش الرجوي كردستاني قومنا ولغوروي انتجراسيوني دي بشاروجا الرجوي كردستاني تشبه يجي دفا مداخلات دي ببيان نبا يعني قصدها از وقت قال لي نزعل من اندماج نولو اندماج انتجراسيون اندماج اندماج بله والله اندماج درخواستنا امريكا وباراكه توم باراكه اوي افت سر ملت كرد فرس كريه يعني قلت اندماج نبي تشبكه تشلو اندماج نبي سلاح امريكا توبي ومدفعيه وينا تشتن وينا ايجو دستي قصد دبون سر كنترول سكن عندن اي راست گوش قولي قوتي يقيني قاري بو طلقاك في شكه برده جم يعني وقت قد بيجد بهون اندماج بكن اندماج بكن اندماج انا كاسر شد معي ومظلوم عبدجي يعني قلتي اريز اندماج بكن كتلاك يعني وقت بيجي بكرمانجي بيجي كتلا يعني هيزك ها هيز هيزك نا يكو نتكاتك و دمينه سر هزا بيرك المقاتلات الكرديات او دبيجي حكومه سوري دبيجي برات درباس بن هزا
هندر وقت بيجي الشرطة النسائية أو أسايشة بيركي أو لو أنا تخوازن يعني از دبیجم چه قاسی قارب سر وقت بلیزن و هدی ولو بلکی تشتن نجدنیه بغیرن از ولو دبیجم تشتن يعني دقيش بالدنيا ده أو سياسة ترامب يقولش كردار هاتي وكوي نباش وبدجمناي مدراي عمدي تجاري تكتشي ولو نهاتي يعني بله أف تشتي هاني أم بندنك يعني أف تشت بيت تغيير كده تشبه هدي بزانا بون بدانوس لندن وقت قلت حطا بخده چاواد بخده چش مردانی هم چاوا بکن ما خده درجه جتا جعد جمع مرات اگر تو جعد نگیز مرات نادم تبله بري قد تعالى النبي موسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يعني أمي حطاش ما بي أمي بزانبون بنرمائي بواربكن وبلكي ما في مبجيبين تشك جمر خود فرجع كذا بتشعبه كيما بنرنا قالك سباس دكتور قالك سباس لبانا ديفيجن مش بيركر يعني أذا تغاليها أنا تاني بيش بسرعة معفو بكن يعني كردي ما أنا كا إيزانا بدي بارتيادي إنسان يقول مجيء حكومة سوري فين بكي قلكي كيمن لازم يقول آلية ديندارية ودين وافهم دكن وبحجات وابوار بشتغلن قرك أم قلكي وانا بينن سر برامج سر جباتا حتى ام بعربي ام بيجن قرك مرو بيجي يعني قرك افتش يعني ام فيدي جوابكن كردي جو شيخ بن ايزانا بن ايجو اسلامي كوير بونه شباب حجة دعوانا وانا بسكن دعوة ما في خبري ما دعوة ما في خد كرد ريا ماركسية دي ما تقول روسيا دورة ما امريكا دي جانا قد فهم دعوة وانا باسلامي بكن مش احمد الشرع رشان دكتور ما دعوة خو باسلامي كرتش نكد دستي ما ام چیه ناوی سروك احمد الشرع وديت وقت خانيه خو بقران نه بله يكي مالتا دكتور ام وقت بس نبدا اشكال ما خور مجير نيفيس اندريا مسؤول الملف الكردي ده مجير قصرك وقت يقوم مديد تخانيه خو بقران تجدست ظالمه درخست كيف عم قال لك هات مقبا مواطن كي سوري من ابو رئيس الجمهوريه باخانيه خو بقران عجب امي ويرو جت ما بنر او كردي ميغو وعرض بابو قال وانا شويه بنافي حزام العربي تي تشتي تقارب عرض خلقي وخاني خلقي جي بقارين والله ما اشتغل جير شاندي جاني دستيوي يعني بله گلکی سپاس انتم با ما مستعل باقی ما بحث کر انتگراسیونش کد دست بکر هاتیه حتی که و ام لید نره یعنی بچاوه کی که او مرو لید نره هیویه کی وسا که گشپینه کی بده مروا هیویه کی بده مروا پیشروجه کی بده مروا که مرو تخوازه آنها لروجاوه کردستانی نابینم بنوی انتگراسیونی ده جناب تا چت بیش بری گوز وینرین خو بیجم از گوتنا گوهر خانم بخوینم دبی ما هیویا خوده ما هیویا خوده ما خوده که ما بندی هیویا خوده بون خوده جی هیویا خو بندی هیویا مبو و دوی دمه دیجی ام درچون یعنی نه ما به هیویا خوده هشتنو خوده جدن به هیویا خوهشت زانه انتگراسیون عنجی تبلیه بون اگم بیجن کرداد و دسرادا کاتی ده کاری به بسله بلی حرتم جی دوی های ما وک کرد جمعه به نجوه به
يعني انا دكتور تخازي مثلا اولي ام وك اولي اولدارا درباسي في حكومتي ببن يعني من ام بخوي يعني وك كرد ام انسان سيكولار يعني برانيا ما انسان علمانيين ام نما كارم فقر باش دكتور يعني باش ديسا جي انتجراسيون اگر چه ببه وحسدي درباسي البي لشكري به بس جرك يعني هسدي مخابنا نظام چندي او هالوسط انجي هستي وين توي خرطه وكارب مثلا كردي بباريزه ومثلا كردي بك رقم يك يعني هجمار يك بيشا بعد خوازين خوا دونك والله بب سروك جيجري سروك وزير بربانيه ولا بب جيجري سروك وزير الدربه يعني افقرك ما مستأجر parantezek vekim eğer براستی هستی کردستانی پیوا هبیا اوه و دره بوی رتبه خواه باتا لقامش تو یاجی لو که بسه حسن که بسه کنیا او تبلای کردی که هاتن خواره اوه بگوتا انبیا قبول ناکن تماما عيني ولوي او ارماغو بزماني كردي هاد داخلتن دبي دماغو ايرورو انتجراسيون دبي ويتشخيب قوتان ستوب امنا ما انتجراسيون دبن وقتها هون بزماني ما قبولنا كنقول هريما ما بي باراستن بيني فساندن سر ارما سر دايره حكومتي افتش انتجراسيون يعني قرق بفي منطقي بفي خرطاي ليه مخاب النظام يعني او هشمنديه او بشرنجيه او سياسه بشرنجيه يعني حتى ما زفت قرم هقر تشتكي بو كردي ما روجافاي كردستان شي ببه يك ادفيم يك دسبن ويك هشمنديبن مثلا نتوى ما رقم يكبد دناف حميدة خوازيمة يعني والله ما يتيك من برلماني وببن سفيرك وببن وزيرك يعني ندر دي ما كرداي در دي ما بيقومان يعني مثلا نشتماني جي هي هري خرط مثلا نتوية يا دواجي يعني هريمة مد دستي مدنن ام چما وقو بيجين سرشت دناف دستي مد ام بكارناينن جبو ملتي خوا ام ولاتي خوا باجاري خوا ام بيجناخن امي اوايا بكن امي زانغويا اوا بكن امي ريه خوش بكن قالت ام سيرفي كاريجي بكن يعني حياه جانا ملتي خو خوش بكن ام نبندي في حكومه كاتي بل كيف حكومه كاتي 10 صار يجي بفيرنجي هابه يجوش خيم البندي وابن حتى غور انتش يجمر بكن لا حميت جناب دستي مدي امي هذه شعب مل هريما مبه بترول جمع هي زراعه جمع هي بمبوي جنم هي خير وخيرات هنن يم كارم باب كار ورين حتى ام كاربن ملتي خو انك يقولوا جوه بدن بكيماني بين بعرض خو بين جريدان يعني حتى يرو خلك ما درافن جهندري سوريا انجي روجافاي ثاني تن بنابري بيشكيج دكن يعني يرو دكس سوري هاتن كردبون وهاتن خو بيشكيش كرن جبو بنابري شما يعني بين ملت هنكي يعني بكيماني بعرض خو بجريدان داكو كارب بيشروجي هنا كرد بمين يعني مخابني عند دوا جا 2011 حتى 2020 شهر ملتي مل نيفكت نيفي بو بنابرد هندري الاوروبا ده ايش ديسا جي خوفجر كارب ديسا خو باريس كارب فيدي جي سرشتا خو بك فيدي جو بيوندي خو بحكومه هريما كردستاني بك بيوندي خو توم بارك بك كارب او بيل جو هريما خو باريس يعني تشتن هند آلافن هند بناف دستي مكرداده مخابن حتى انا من كارم بكاربين ام كان سوداء كيجي ما مستقبل وقت ما نما يعني از كرت بيجين حتى اب انتجراسيون بمشا دي تهيفيه كيما جبور روجافاي كردستاني نمينه دبي بيشي كرت برامبر في انتجراسيون سياسه انتجراسيون هلوستا كي بيجرن ويقبلنا كن اجرنا بتشو تشم تشم دبيجين ما بري از قالكي وما ككمه بس قلتنك يعني بلا انتجراسيون شيء بس وقت شركاتي ام شريكي في ولاتين انا نغلام امنا غلام ولا درباسي تنابو بما بكن غلام قرق بفي منطقي هر المساله بله قال لك سباس بو هردو ميفانان هم قال لك خيراتنا مالوا وديسا سباس بو ما مستعد الباقي سباس بو تماشافاني ماكو هو 2 ساعات تم بمرانا وهر سباس بو نوروز كل بيش بردي قهرامات كشينه مالوا حتى برنامج كدن هم تب هبرا بمنت خير وخشيه ده خاطري وشبا وخش شباش